Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Naho ngendisha dinshuti. Uyu munsi nzinduye no kuguha amakuru akomeje gucaracara mu bitangazamakuru byinshi ku isi. Ni inkuru y'umunyakenyakazi. Uyu mubumbe. Iyi si hari ibyo twayisanzemo rimwe na rimwe tudafite ububasha bwo guhindura. Kugira ubuhanga ni kimwe, no kugira ijwi rikuvugira ngo ugere hejuru ni ikindi. Mu isi ya none udafite kivugira ntugire ubushobozi, biragoye ko wagera ku rwego ruhambaye. Nuko twabisanze. Umukene nta jambo agira, umukene nta kuragira. Niyo waba ufite ubumenyi runaka ariko uri umukene, nta witeguye kukumva. Ngendisha dinshuti, iyi ni Urubibi TV. Reka ngusaba ukande subscribe hasi kukazogera, ukande like, ukande share, hanyuma hasi uze no kuduha ibitekerezo. Aka kanya reka nguha amakuru agezweho nk'uko nakubwiye, ari gucaracara henshi ku isi yerekeranye n'ibyo navugaga haruguru. Ubukene. Reka tuvuge ku mwana w'umunyakenyakazi, uwo mwangavu witwa Winifred Yavi, ufite impano yo kwiruka bitangaje. Yaturutse iwabo mu cyaro aje kwitoza mu mujyi kuzajya guhatana mu mikino Olympique yari kubera i Paris mu Bufaransa. Mu myiteguro igihugu cye cya Kenya n'ubukaka n'ububasha bwacyo cyanze kumufasha kujya ku rutonde rw'abazahatana. Kimuziza ko ari umukene utazwi, kimwima amahirwe abura uko yiyandikisha mu gihe byasabaga amadolari 2,000 gusa. Ntawo kumuvugira, nta jwi rimurengera, nta witaye kubye. Mbese inkomoko irabara. Hari ubwo umuntu yakurenganya kubera ububasha gufiteho, ariko Imana ikakurenganura. Nyuma yako kavuye kuje amarangamutima, igihugu cya Bahrain cyateye imbono uwo mwana w'umukobwa ku bubasha n'ubushobozi afite bwo kwiruka, kimuha byose ngo azarushanwe nk'umukinnyi wacyo. Ubu tuvugana kuri uyu munsi wa 11 Kanama 2024 niwe wegukanye umudari wa zahabu atsinze abakinnyi b'abanyakenya mu gihugu cye mu gusiganwa muri metero 3,000 ku mukino wa nyuma wa Olympique. Mu iryo siganwa muri Kenya bamwe baramuvuga ibigwi, abandi bari kumutuka, abandi baratuka leta. Hari ubwo umwanza gucira kobo, Imana ikagucira kanzu. Uyu Winifred Yavi ubagiye kuba umukire abikesheje amahirwe ahawe n'Imana. Ntitukarebera umuntu mu ndorerwamo arimo y'uyu munsi, ahubwo tujye tumuha amahirwe aho bishoboka, burya nawe yatera imbere. Ngendisha dinshuti, iyi ni Urubibi TV. Reka ukande subscribe, like, share, hanyuma uduhe ibiganiro.